number that we are having, all the 3 districts that we are having, they are being divided in terms of the numbers. Angetulu kwemakhulu lasikhombisa emaphoyisa lasanza kuqashwa latawubekwa etindzaweni letahlukene esifundzeni iMpumalanga kute ulwisana nebugebengu. The fact that I've got to, I don't know how much I'm gonna be able to pay out in the next year. I mean, accidents are happening today. Sikhulu lesetulu sesikhwama lesinciphetelisa abantu labathinzeke etingotini temgwaqo sikhathatekile ngeticelo losolo tingakaphotfulwa. Kwaphinze kwaba kuhle kuhlanganyela nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati lesetfula se-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC. Sethembe ukuthi akuphethe kahle emaholide yakhisimusi. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuxhumana kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana na-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tingeke nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News, livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Angetulu kwemakhulu lasikhombisa emaphoyisa lasanza kuqashwa latawubekwa etindzaweni letahlukene esifundzeni iMpumalanga kute ulwisana nebugebengu. Bangemakhulu lasihlanu labadvuna babe ngemakhulu lamabili labasikati. Kutawanza emaphoyisa etindzaweni letehlukene lapho kwanze bugebengu khona kulamaholide akhisimusi kuyembili. Komishana wemaphoyisa Semakaleng Manamela wende lubito lwekuthi lamaphoyisa lamasha aqhube ngemtsetfo lebawutfole nabasaceceshwa. Bangemakhulu bantfu labasha labalindzele kucedza ngebugebengu kulesifundza. Emaphoyisa lasanza kucashwa acale kuceceshwa ngenyanga yamabasa lonyaka kanti athi akulungele kusebenta. We are coming. We are out there. We are ready. We are game on. To be honest, I'm actually ready. I was looking forward since training for this. And I feel that all the trainees and stuff, we are ready for fighting crime and making a difference for our country. Atawubekwa etiteshini letehlukene kulesifundza kubekwa kwawo kulandzela kwanza kwetigameko tebugebengu emiphakatsini. Atawusebenzisana kanye nabomakadze bona bemaphoyisa njengoba batawube bafundza umsebenzi. With this massive number that we are having, all the 3 districts that we are having, they are being divided in terms of the numbers in their 200s, but the focus will be in those areas. You see Bokakata, Bomasoi, Bombalenhle, the MLOs that are there. Inyonyana yemaphoyisa ithi lamaphoyisa asebenzise letikhali lanato kutivikela wona kanye nemphakathi wakuleli. We advise our members that they must not die outside carrying their own guns. Because as the government has equipped them with the resources to go out and defend themselves, they must not go and die. Lamaphoyisa acucutelwe ke ukuthi asebenzisane nemthetho angasebenzisani netigebengu. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe uyawubona yini umehluko ngekubekwa kwamaphoyisa emigwaqeni nasemalokishini kulamaholide akhisimusi? Uphendvule ngalendlela. Ngiyabona mina umsakade imehluko wendeka la emgwaqweni because mina ngimule usebenzisa i-public transport kakhulu and then ekugcineni ngiyabona ukuthi mhlambe nebashayeli balama public transport like ama-taxi drivers basho ukuthi uma ngabe ulacela passenger fasal band amaphoyisa akhona. Awa yona ama-roadblock akahelebhi, iqiniso liyafuneka. Sekusizwa wona amapholisa la ukuthi akhona ukuthola ama-overtime nyana babe nemali. Ngicabanga ukuthi ukutshalwa kwamaphoyisa emalokishini nasey'ndaweni nje zabantu nasemgwaqeni enye indlela le ngicabanga ukuthi ingagwema isimo sobugebengu esibukeka sisezingeni eliphezulu kakhulu emphakathini yethu. Khona mkhathi kuyawenza umehluko lo ngoba manje wehlisa ingozi endleleni ukuthi abantu bayachayele ngokucophelela. Ukhona ngempela umehluko emgaqweni, uyabona namaphoyisa maningi khona emgaqweni iyawenza kakhulu umehluko kuba khona kwawo amaphoyisa. Ubeka kumaphoyisa emalokishini nasemigwaqeni mina ngibona ukuthi kumqondo lomuhle ngoba kulesikhathi samanje emaphoyisa kulamaholide lawa kubenefita bona batendela bona imali. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke first ukuthi iphendvulela ngawo.
Njengoba isikhathi semaholiday akhisimosi sesifikile nebantfu bagcwele emigwaqeni kwanza kwetingoti yinvo lengalinzeleka. Sikhulu lesetulu sesikhwama lesincephetelisa abantu labathinzeke etingotini temigwaqo sikhathatekile ngeticelo lesolo tingaphotfulwa. Collins Letswalo uthi loku neludzaba lekulahlekwa kwebantwana ngenxa yetingoti temigwaqo akumniki pho. Sendro itelekile ukuthi ingoti temgwaqo tanzaka lesikhathi seminyaka. Ngekusho umniningwane levela ku Road Traffic Management Corporation kushone abantu abathi 112 namakhulu emgcweni kuleli kulomnyaka lophelile lekungu 12,436. Lokho kusho ukuthi idingela tingeni lecelo tekuncepheteliswa esikhwameni lesincemphethelisa abantu abalimele engotini temgwaqo kuleli. Sikhulu lesetulu kulesikhwama sithi kungadi ukuthi tingakecelo tawufaka lokho kuyamkhathata. The fact that I don't know how much I'm going to be able to pay out in the next year. I mean, accidents are happening today. The accidents in South Africa are many. A lot of people get maimed. And for me, that gives me sleepless nights because you would want to have a situation where there's a certain amount of certainty. That would include us being able to pay in installments as we move the asset liability match. I can be hit with a claim of 153 million in one day, just one person coming through. Like we have had the 3 Belgian internationals, all of them wanting 153 million from us. It's very, very difficult to organize where you do not have certainty about certain things, especially from a finance point of view. It's all uphinza uthi ukhathatekile futhi ngebantfwana labancane timali tabo ledlapatiswa ngilabo lababukile. And what also gives me sleepless nights is the issue around loss of support of children. We give a child 10 million today to take care of them for the rest of their lives for loss of earnings they don't need now, which at the end of the day, the person who's the guardian might chow that whole amount, and by the time they really need that money is not there. I-Road Accident Fund ibalulwe umnyaka njengemnyaka walabo labafaka icelo yethule isikhungo lehlose ngaso kunenophisa tikhathi tekusebenta ngecelo letifakiwe. Ngekuya uLetswalo ufise esikhwama lapho khona abantu abafaka icelo batatufakela bona mathupha ngaphandle kwekusitwa abameli. Libuyele enkantolo liqala lelibukele nesitudent Bafana Mawongela loneminyaka lengama-21 losolwa ngekubulala thishela Kirsten Clates lobeka neminyaka lengama-34. Luhlolo lwesivumbu luvete ukuthi Clates bekanetinyanga letine akhulelwe ngesikhathi abulawa ngesibhuku. Umbuso walile kuniketa lesitudent ibheyili. Mawongela ubukene namacala lasithupha lafaka ekhathi kubamba inkunzi, kudlwengula nekubulala. Ngemva kwelilanga lelimatima lekuphinzilitwa ngemibuto, umbuso usolele student ngekunukubeta lothishela ngekwemacasi. Kepha luhlolo lembuso alikhombi timphawu taloko. When I rolled her over, ma'am, I can't really confirm how her arms were when I rolled her over. And the legs? But I think the legs were just rolled over, just laying there. Umbuso uthi le students iqinisa inhloko kanti asiphendvuli kahle nemibuto. Lokho kuholela ekutheni kube nekungavisisani kahle emkhathini kwemibuso nemsolo. I know that I didn't commit the crime. My only crime that I will agree to is that I did take the clothes and I did throw them away. I'm not denying. Yes, I'm not denying it. I'm not denying it. But I'm not a criminal. That's one thing that's for sure. You see, the problem is one, still you are not being honest. Umbuso uthutawulisana nesicelo sakhe sebheyili ngobe kunikwa kwakhe ibheyili kungabanga umsimvo lomkhulu. Lubukwe ngalabovu lukhetfo lwase-DRC njengoba elangeni lakusasa kuyiwa elukhethweni kulela live. Bangetulu kwetigidzi letingamashumi bantfu bakulelave labakulungele kuvota. Kulokunye etinkingeni temnotfo walelave nekwehla kwemandla emali, mengameli walelave Felix Tshisekedi usole tintfo letifaka ekhatsi COVID-19, imbi lese-Ukraine, kubhedvuka kwe-Ebola kanye netinkinga tekuvikeleka empumalanga yalela live. INingizimu Afrika ibe nebudlelwane lengabethemba i-Democratic Republic of Congo. Kusukela emuva ngesikhathi sebengameli baNelson Mandela, kusombulula inkinga kube ngelenye tintfo iNingizimu Afrika letibeke embili nakude even le-DRC. Communique makes it clear here that there must be coordination between the discussions at the summit
as well as the discussions in the Victoria Falls, which were presided over by President Mugabe. Kepha-ke kude lokunganani lokushintshile njengoba eMpumalanga eCongo solokude kutinda liningi labantu ukuthula alingakuboni. I'm optimistic all the time. I'm happy. South Africa will continue to support this electoral process in the Congo and indeed the political process, and that we shall keep in regular contact both with the government and of course MONUC. Ngaphansi kwemengameli Thabo Mbeki kwabakhona inkulumo mphendvulwano ethi inhlangothini tonke letsinzeka kweCongo kudama kuletha kuthula eDRC. Kusasa abantu baseCongo bayovota kanje kukhankasa kuvele kuseqopheleni lesetulu njengoba amaqembu epolitiki afuna ukutholela abavoti. We are in full support of the democratic process that should unfold and is unfolding in the DRC. Uthi unelithemba lekuthi bavotile abaseMpumalanga eDRC bathi kuba ingcenye lolukhetho. We would like to see peace also being observed in the DRC, particularly on the eastern side. Tshisekedi ubuke kuphinza akhethe abengameli kanti labanye labasetulu babukele isikhundla sebengameli kufaka khathi Moise Katumbi, Martin Fayulu na Dr. Denis Mukwekwe. Kuletinye nasibuya etitolo litiko letekuphepha kwemphakathi eNorthwest lithi emaphoyisa angeke aphumule kungakatholakali tigilamkhuba letshiye tibulele bantfu labayimfica ePopomlife eRustenburg ngemgcibelo ebusuku. Asinze sikwemukele esigabeni sesibili seTindzaba telulwimi lwesiSwati kanti nawusanza ngena ukhethe kahle. I-Eastern Cape Business Chamber ivakalise ukukhathateka ngekwenyuka kwekuthathwa kwemali ngenkani kumabhizinisi eMthatha. Lesento siholele ekuvalweni kwamabhizinisi lamanyendi ngemuva kwekuthi bantfu bafuna imali kumabhizinisi ebantfu bemave angephandle ngetizatfu tekuthi batabavikela. Lo mkhuba wekufunwa kwemali kulabo somabhizinisi uholele ekuvalweni kwamabhizinisi lamabili aphethiloli kulendzawo. Lenye ke inkinga lebukene nalendzawo kubanjwa kwenkunzi bavakashi etikhumulweni tetindisa. Lidolobha eMthatha bekulidolobha lelikhulu eTranskei libukene nobumatima njengoba takhiwo ncane tingekho esimeni lesikahle kanye nelizinga lebugebengu lenyukile kanti kuthathwa kwemali kwamabhizinisi abantu bemava ngaphandle inkinga lenkulu. Lesento siholele ekutheni bosomabhizinisi bashuce balwela ukuthi umthetho udlala indima yawo. And the only reason these groups are growing is because the law is not laying hands on them. We do not say anyway they escape them except that we open the door of the law. Request all concerned institutions to please help us and stop this illegal practice. Tiphathimandla temkhakha wamabhizinisi tendo libito ukuthi kulisana lenkinga lebukene namabhizinisi alendzawo. Bafunwa imali badecide babahambe ziyavala ivenkile apha ziyavala negarage nalesi kuyo ivalile bemkela kuba besithi akho security abakhuselekanga. Kunesikhalo kusilobugebengu botawubalekisa abatshali imali. EmaHawks athi kude licala lokuthathelwa imali elivuliwe eMthatha. Uluntu lwaseMthatha sifuna ukuthembisa ngelithi lohlala lukhuselekile ingakumbi osomashishini xa sisebenza kunye sisebenzisana. IMthatha Business Chamber isolo ukuthi kunetivakashi etitfunjiwe esikhumulweni setindiza eMthatha dabe sitithathelwa imali kunekukhathateka kusilobudlova butawuthikameta tekuvakasha kulendzawo. Uyexwayiswa mbukeli ukuthi lolu dzaba lolulandzelako lungahle lungehli kahle kulabanye ngobe luyahehla. Litiko letekuphepha kwemphakathi eNorthwest lithi emaphoyisa angeke aphumule kungatfolakali tigilamkhuba letshiye tibulele bantfu labayimfica ePopomlife eRustenburg ngemgcibelo ebusuku. Ngekusho kwamaphoyisa lelinye lemacembu belihlele endlini yalomunye walabo labalimele ngesikhathi licembu lemigulukutfu livulela ngenhlavu. Kushone labayimfica kulesigameko kanti munye ushone esibhedlela. Lo mphakathi usashacekile kulandzela ukudutshulwa kubulawa abantu ngesihluku labayimfica walimala nalabanye ndi.
Lomunye walabo labasinzile kulesigameko uthi uyahluleka kwemukela lokwendekile. Sho ukuthi mina la ngihleli kule ndawo le apha kuleli khona la leslab. Hleli nomnye ubhuti abathi ngiteenage wapha eMajoni. Bafike basibethe lapha apha babenibetha njengobani ohleli so nawo babenibetha so. Ndancedwa ukuziwisa. Ngathi xa ndifoka beniphinda apha engalweni. Maniphakama nizama ugaqa amadolo abenibetha apha ethangeni. Ebuhlungu lento ngoba alabantu abashonile ndiyabazi. Ndiyabazi labantu abashonile inhliziyo yami ebuhlungu kakhulu. Andikhoni nokulala kungeni kudla since from ngalela langa. Tiphathimandla tesifundza tihlane imindeni yalabo labashonile kanye neyalabo labasinzile. Baqinisekisele imindeni ukuthi tonke letigilamkhuba titawutfolwa tibuka nesandla semtsetfo. I met the police this morning, led by the brigadier and head of investigation. They brief us. They are on top of this matter. Soon, people will be arrested. Ngekusho kwalihari lesehlakalo lesi sigcine sishiya lomunye walabo labasinzile bekade etfele alahlekelwa luswane lwakhe lobekade lungakatalwa. Now, it worries me. People from Lesotho, from Eastern Cape, when they come to Northwest, they fight. Fight for what? We are told goats were stolen, shacks were burned. Now, this is a revenge. But this one is worse, it's horrible, where people are killed. Kudzimade kube ngunyalo kusete lababoshiwe. Tisebenzi tasemayini letilishumi nakubili kuleto letitingulungwane letimbili letibambe umshuco ngaphasi ematfunjini emhlaba eImpala Bafokeng Platinum Mine eRustenburg eNorthwest sekuphumile emgodzini ngenxa yesimo sato sempilo lesimatima. Yalombhikisho sekungene elangeni lesibili kumiswa kwekusebenta kule mayini ngenxa yalombhikisho waletisebenzi. Letisebenzi kulokunye tikhala ngetintfo letimbalwa letifaka ekhatsi imali yempesheni. Baphathi bemayini netinyunyana tibambe umhlangano kutama kutfola sisombululo kulenkinga. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli tiyagoca talomuhla asiphindze futhi sihlangane ngalokutako ungakhohlwa kubukela letisematheni kusasa ngensimbi yesithupha ntambama ku SABC Plus naku DTT fola letinye ngolwesine ngesikhathi lesifanako ngisale kahle. Lobungaka simane sabayisa lapha ku PVO nje ngoba ngisheshe bangangikhiwi nayitedi ngiyabonga bangakangikhiwi. It was a small small anyana mistake. Okay, but it wasn't bad. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo selitolo babukele emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa sibona ngathi kunemoya lochama khona eningizimu yelive lopholile kanti ke lo ngafika khona ku 20 km ngeli hour kanti enhlane live kubonakala amathuba emvula langagcina sayafika khona ku 60% nasibona lapha enhlane live kanti kuyofika khona endansi lapha eMpumalanga Kapa gcina sayafika khona ku 30% letinye tindzawo kanti nasibuka ilangeni lakusasa labele silenjawo lo mathuba emvula gcina sayafika khona ku 30% letinye tindzawo kanti ngedinghungu letinye tindzawo nasibuka lapha endzaweni lapha eKaizer babukele emakhaya kanti ke babukele emakhaya
sixoyiso sibuye khona South African Weather Service kubonakala ngathi liyathuma kakhulu lapha eNorthwest babukela emakhaya kulinyidi indzawo lapha ePitoli babukela emakhaya sichaphelekile into ezenzayo babukela emakhaya kanti sixoyiso sibuye khona South African Weather Service lihlanzelako usho no snap bethawo kwemlilo kubonakala babukela emakhaya emadlelweni letinye indzawo lapha esifundeni sefle sikhuluma tonke sichaphelekile sebenzisa ungayo umlilo kuze singadali itingoti singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 16 nyulo khona ku 29 Carltonville ihleti khona ku 32 kanye neVereeniging kanti iPitoli cala khona ku 18 ihleti khona lapha ku 31 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musi ihleti khona ku 31 phela kancala ku 19 nyulo ku 27 Mokopane ihleti khona ku 30 iBelabela ihleti khona ku 34 kanye neThabazini sihlala endansi lapha esifundeni salapha eMpumalanga liphumulele yashisa esikhukhuza ihleti khona ku 31 Caroline ihleti ku 27 kanye neMbombela Emel ihleti ku 27 naye sekunda ucala ku 16 nyulo ku 28 kanti emahlahleni ihleti khona ku 31 emva kwamadina singena khona lapha eKwaZulu Natal lavakashela lapha eThekwini ihleti khona ku 29 Richards Bay ihleti khona ku 34 ulimi cala ku 18 nyulo khona ku 35 kanye neFryhead kanti Kroonstad cala ku 12 ihleti khona ku 34 lapha eMpumalanga Kapa eMthatha ihleti khona ku 31 Maletswayi ihleti khona ku 36 emva kwamadina Credo Clash ihleti khona ku 37 so Mr Icala khona ku 15 eksena nyulo ku 32 kanti eMakhanda ihleti khona ku 31 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town ihleti khona lapha ku 28 eWorcester ihleti khona ku 33 kanye neGlen William kanti Bedford West icala khona ku 16 nyulo khona ku 36 eGeorge lihlale ku 14 ihleti khona ku 24 singena khona esifundeni sefle esikhulu nato tonke kuyashisa abukela emakhaya lapha enzaweni lapha eUppington ihleti khona ku 40 ikhipha umcovet chain lapha eKimberley ihleti khona lapha ku 40 nakhona kanti Sutherland icala khona ku 9 ihleti khona ku 30 Calvin ihleti ku 31 Springbok icala ku 15 ahleti khona ku 13 enzaweni ilandzelako babukela lapha eFree State enzaweni lapha eFrankfurt icala khona ku 17 nyulo khona ku 33 Kroonstad icala ku 20 nyulo ku 35 iBloemfontein ihleti ku 36 lapha eWepener ihleti khona ku 34 esifundeni sefsegcina babukela emakhaya lapha eNorth Rustenburg ihleti khona ku 13 Ottosdale ucala lapha ku 19 ahleti khona lapha ku 35 Vryburg ihleti ku 37 iTosca icala ku 24 ihleti lapha ku 29 ubeka ngathi ngilowole ngiphathela ngibula lokuhle etinhlweni landzelako nisalene kahle